صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكزه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله يبقى لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة والكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص المعوذة لمن لك ذكر المرحوم المرحومة من الحبائب والباب المذكور في هذه الأسرة ثم إلى رصوص المرحومة إلى مدى الغيب بابا شريفة نور بنت أحلى بن محسن بن علي أسقال من اجتمعنا ها هنا بسببها أن الله يغفر لها ويرحمها سنها الجنة برحمته والدينا والديها خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عمه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله الحي الدائم البقاء الحاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى ومميت الأحياء أحمده على ما صرف من القضاء وأشكره على ما أزلف من النعماء وضعف من الآلاء وصرف من الأأواء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء شهادة أحيا بها محسنا وأموت عليها مؤمنا وأبعث بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء
صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويدمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك آمين يا رب. ويطالع حكم كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المتمني على أنبائك فجعلته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للموقنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده ويتلذذ بإعادته وترديده ويقرأه بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده وتصمه من الشيطان وجنوده ويبلغ به من رضاك إلى مقصوده. اللهم وتجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تعملناها وحمد الله ولا غير طهارة أهملناها وعمل ندبتنا إلى العمل بها فيه فما عملناها واغفر اللهم لنا بحرمته كل سيئة ارتكبناها أسررناها أو أعلناها آمين. وتجاوز عنا بحق كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن شهد به فكان له حجة ولا تجعلنا ممن شك به فعميت عليه المحجة. اللهم ما تفضلت به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا فيها قدرتك وألفتنا فيها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلتها أو بركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها أو رحمة تفضلت بها. آمين. فنسألك اللهم أن تجعل ذلك تحفة منا وهدية أن وسيلة منا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وثم إلى رجال المهاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله وسيد البقي المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد سقاف وسليم وفرويم وجميع آل أبي علوي وسيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران وأخو عبد الله العيدروس والشيخ عمل بن شهاب الدين الأكبر والشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال والشيخ علي باراس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب محمد بن زين الحبشي. ثم إلى أرواح أولياء تعالى جميع من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. وثم إلى أرواح حبائبنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا إلى صاحب التربة. ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم ألم أذكرنا أسماهم ولم نذكر منهم من تعنموا بهم منهم الحبيب محسن بن علي السقاب. ثم إلى الهباب خديجة بنت محمد السقاب. ثم إلى الحبيب جعفر بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى الهباب خديجة بنت حسين بن مختار بن شهاب. ثم إلى روح الحبيب محمد شكري بن جعفر بن شهاب. ثم إلى الهبابة فضل بنت عبد الله بن شهاب. ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى الحبيب توفيق بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى الحبيب علوي بن حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى الحبيب قاسم بن حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى روح الحبيب شهاب الدين بن حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى الحبيب عمر بن حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى الهبابة وسيلة بنت حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى الهبابة فاضلة بنت حسين مهضار بن شهاب. ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله العيدروس. ثم إلى الهبابة سليما بنت محمد بعبود. ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن البي سقاب. ثم إلى الهبابة
زينة بنت محمد سالم الكاب ثم إلى حبيب محمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى هبابة نور بنت عمر بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببها المرحومة الهبابة نور بنت محسن السقاب وهديتنا للترحم عليها اللهم ادخل عليها رحمة من عندك توسع بها مدخلها وتنير بها منزلها وتبلغ بها من رضاك أكمله وتنيرها بها من ثوابك أجزله واغفر اللهم لنا ولها آمين يا رب. إنها أمست فقيرة إليك ناجلة بفنائك متعلقة بحب رجائك منقطعة أهلها وأحبابها مباركة لإخوانها وأطرابها متعيفة بأثواب ترابها راجية لمن يحق لها من ثوابها مشفقة من يحق عليها من عقابها قسمها بإليك الأشحاء وجاد بها العضنا وتخلى عنها الأخلاء وفارقها الأحباء وتبرأ منها الأولياء وأنت أرحم بها من أحبابها وأعن عليها من أوليائها وعطف عليها من أخلائها وأرفق بها من آبائها وأبنائها اللهم فارحمها رحمة تهديها إليها واغفر لها مغفرة تمن بها عليها واجعل قراءتنا نورا لها يسعى بين يديها اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لها يوم الفزع وعونا لها على هول المطلع وزرفا لها إليك عند المتجع يوم تأتيك وحيدة فريدة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا واخلفها اللهم في أهلها وأهل مودتها بخلف صالح تجمع بها شتاتهم وتديم على الصلاح ثباتهم وترحم بها أحياءهم وأمواتهم وتجبر بها ما صدع من قلوبهم بفقدها وتطفئ بها ما شرم من أعشائهم بوجدها وتعصمهم بالصبر الجميل من بعدها اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجه الشفاعة إليك وأعظم من أقسم بحق عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سعنتا بقا عاما دائما اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المقام مزايا إحسانك واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائف امتنانك وتغمدنا وإيهم بعفوك وغفرانك ومن علينا وعليهم ولجميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك يا رب واجعلنا يا رب من المفلحين المنجحين الفائزين البارين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وسلم عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير عنهم عليه وفقنا للخير وعائنا عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram, yang sama-sama kita cintai dan kita hormatin, yang kita muliakan, para guru-guru kita, para syiban-syiban kita. Alhamdulillah di sini hadir menjadi kebahagiaan bagi ana yang selama ini khazan, sedih bukan main. Namun kehadiran antum pada malam hari ini guru-guru besar semua nih Kapolres. Ini penyejuk di Sumatera Selatan semua. Mereka ini para guru-guru di situ, Ustadz Alwi Isa, Ustadz Ali, Ustadz Endung, semua, masya Allah, Ustadz Taufik, dan ini para syiban kita. Mereka adalah penyejuk terkhusus buat Sumatera Selatan, yang membuat Sumatera Selatan termasuk kondusif. Mereka memiliki, ada yang 1 pesantren, ada yang 2 pesantren, dan umat mereka puluhan ribu. Namun alhamdulillah bisa berkumpul pada malam hari ini atas nama sahibul musibah, sahibul bait Al-Faqir, mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum dan membacakan doa tadi, masya Allah tabarakallah, yang sama-sama kita yakini bahwa yamutul mar'u ala ma asya'a. Wafatnya seseorang itu berdasarkan atas kebiasaan. Wafatnya almarhumah sangat luar biasa ikhwan, sangat luar biasa. Bahkan Al-Faqir ketemu dengan Habibana Rizik bin Syihabuddin waktu pas beliau di Mekah, tahan beliau pergi ke Madinah untuk menemui kita orang, karena kita orang mau ke Palembang, mau pulang. Jadi beliau sampai menyampaikan bahwa la syakka, jangan ragu lagi bahwa ini waliyah dan ini ahlul jannah. Kenapa? Pertama dia bahas ini bulan-bulan maulid. Yang kedua, beliau wafat pada saat setelah selesai mengerjakan umroh. Kemudian kita nampak tilas kalau bahasa Palembang, untuk mengenang akan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pergi ke kota Taif, yang mana di perjalanan kita ceritakan juga kepada beliau dan seluruh anak-anak kita bahwa Taif ini tempat yang sangat luar biasa. Disusuinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif ini pasti ada sebab. Termasuk cerita daripada Habibana Rizik Syihab mengatakan bahwa bahasa di Taif itu masih belum terkontaminasi, sehingga dibawa Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kemudian akhlak di Taif itu pada saat itu belum terkontaminasi. Jadi wafatnya almarhumah sangat membuat kita semua kaget ikhwan. Dalam keadaan sehat, seger, benar-benar seger. Jadi tidak ada beliau itu sakit, apalagi ada yang bilang keselak lah, inilah itulah, hati-hati. Tidak ada. Beliau sehat walafiat. Bahkan rekaman 1 menit sebelum wafat beliau ada. Dengan bahagianya beliau. Tapi anak bilang dengan anak-anak, tidak boleh kita buka dulu, nanti ada waktunya. Kita mau melanjutkan, ini ada Habib Zaki juga semua, ada anak-anak. Kita mau ziarah, rencana tur dari situ, habis setelah itu mau ziarah ke mamanya beliau almarhumah Khubabah Khadijah. Pada saat anak nyampaikan mau ziarah ke mamanya, emang bisa bah? Bisa, insya Allah. Bisa kita doa nanti di sana, insya Allah bisa. Beliau nangis bahagia, senang bukan main. Habis dari makan-makan kita di Taif, kita naik ke mobil, tidak nyampe hitungan detik Habib Robi. Kita tanya mau makan apa atau mau butuh apa, dia bilang enggak, sudah semua, dengan senyumnya, dengan ketawanya, dengan senyumnya, bahagia.
Kemudian pada saat beliau senyum, kemudian begitu beliau menjawab tidak, kepalanya langsung begini, plak, langsung hilang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mobil belum berjalan, hitungan detik, sampai Dr. Tris Kadinkes, tidak tahu hadir nggak di depan. Beliau bertanya kepada Al-Faqir, apakah narik napas atau sakit atau ngerasa? Enggak, tidak ada sama sekali. Duduk langsung, habis senyum langsung tiba-tiba kepala beliau begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yamutul mar'u ala ma sya'alih. Begitu indah wafat beliau. Jadi Kapolres sering telepon saya juga sering banget kalau sedih sering telepon beliau, ayo Habib cukup, Habib jangan sedih. Jadi sedihnya Al-Faqir ini terus terang Kapolres, bukan karena wafatnya beliau atau mendahului kami, tidak, tapi karena akhlak adab yang dilakukan selama masa hidup beliau dengan kami sangat luar biasa. Tepat 25 tahun kalau hitungan Hijriah, kami ini sudah 25 tahun pernikahan dengan almarhumah Hubabah Nur. Selama perkawinan Al-Faqir dengan beliau, belum pernah beliau itu mengangkat suara, apalagi mau marah, seumur-umur, apalagi mau marah. Kemudian selama 25 tahun itu juga beliau belum pernah ana terdengar ngumpet orang, ngatain orang, benci dengan orang, atau beliau caci maki orang atau benci dengan orang. Wallahi, demi Allah ana syahid, belum pernah ada kebencian satu orang pun. Bahkan ada yang dia masih keluarga lah, mana sombong, nggak ini nggak itu. Dia cerita dengan Al-Faqir, tadi bah ketemu fulan, dia bilang mama nggak sombong lah gini. Apa beliau bilang? Mereka nggak tahu. Sama seperti doa baginda Nabi Muhammad di Taif, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga mereka nanti tahu gimana rasanya punya anak banyak, kecil-kecil, ngurus anak ini ya hukumnya gimana gitu kan. Ngurus suami dari A sampai ke Z, jujur anak nih dari bangun tidur sampai tidur, berangkat pun anak kemana pun tidak pernah anak cek baju dan lain-lain, semua beliau yang ngurus. Jadi memang hatta main badminton, anak nggak tahu berapa baju yang dibawa, berapa itu apa yang dibawa, anak nggak pernah tahu, beliau semua yang ngurus. Belum lagi ngurus 5 pendekar, 5 nih jagoan ini, laki-laki semua, tidak ada perempuan. Masya Allah, sangat luar biasa. Begitu indahnya wafat beliau. Kemudian kata Habib Rizik, yang ketiga beliau dapat redha. Beliau Habib Rizik nanya, apakah antum redha atas wafatnya almarhumah? Kemudian ana jawab, wahai imam besar, wahai Habibana, sebelum malaikat redha ana redha duluan. Sebelum malaikat redha ana sudah redha duluan atas wafatnya almarhumah. Sallu ala Nabi. Jadi kalau untuk redha, apa kata Kapolres deh, kenapa suka sedih? Itu tadi karena akhlak adab beliau sangat luar biasa kepada Al-Faqir, sangat luar biasa. Banyaklah cerita-cerita lain yang tidak bisa dirasakan. Begitu indahnya akhlak beliau sehingga beliau wafat seperti ini, sangat luar biasa. Apalagi jujur Ustadz Alwi, Masya Allah, ini orang setengah mati ini nak diundang beliau ini ya, Ustadz Endung, Ustadz Ali, Masya Allah, Ustadz Aubai, kumpul semua. Kalau ini sepuh-sepuh nih, ini alhamdulillah hadir ini ana yakin karena beliau orang baik, bukan karena ana antum hadir. Karena orang baik antum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke sini, apalagi Bapak Kapolres, Masya Allah min awal hadir beliau. Kita doakan juga beliau, semoga ini Kapolres yang sangat luar biasa, yang baik. Kita nggak tahu nanti kalau beliau nanti pindah siapa Kapolres selanjutnya, insya Allah dipilihkan oleh Allah juga lagi yang baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Al-Faqir minta sebagai pelengkap dan ambil keberkahan nanti. Ana minta juga nanti ada UAS Palembang, UAS Palembang minta sampaikan, ana sudah ngomong juga karena dari
kemarin-kemarin kita udah teleponan dengan beliau, minta kilmat-kilmatan dari beliau, insyaallah mudah-mudahan dapat menjadikan ibrah atau pelajaran daripada wafatnya tentang kematian ya. Kafa bimautil wa'idha. Ya dengan wafatnya ini kita harus mengambil hikmah, mengambil ini. Sebelumnya ayo kita tawasul dulu kepada itu tawasul kepada Sayyidatina Al-Khadijah Al-Kubra. نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا فأعطى خطبا أحمد بكرا غنمت منه شبابا نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثرته زملته هونت عنه سعابا نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة وعسى دعواه مجابا قد حباها الله بشرى وعلت ذكرا وفخرا سعيدا الدنيا وأخرى أسلمت قبل الصحابة نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة وعسى دعواه مجابا إن في الجنات قصرا لخديجة وهي أهرى وعطايا الله تترى فوقها مثل السحاب نتوسل بالحباب والبتول المستطاب
فعسى دوام مجابا. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ana pilih qasidah natawassal bil hubaba? Jadi ana terkenang dengan ucapan almarhumah. Jadi kemarin-kemarin kan bulan Maulid Om Kapolres, ana banyak ngisi keluar ke Banyuasin, ke daerah-daerah, pulangnya jam 3 subuh, jam 4 subuh. Itu Syahid Habib Mustafa itu sering ikut banget. Jadi ana bilang sama almarhumah, minta maaf, mungkin Baba suka keluar malam, kemudian ya agak susah, jarang ketemu lah gitu ya, dalam sehari itu beberapa jam cuma. Jadi Baba minta maaf kalau seumpamanya jarang ketemu atau suka keluar. Apa jawab beliau, Abu ya? Jawab beliau sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi jawab beliau, Bah, apa yang membuat Baba senang, Mama ikut senang. Apa yang membuat Baba bahagia, Mama ikut bahagia. Ini sama seperti di saat Sayyidatina Khadijatul Kubra ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidatina Khadijah, bagaimana perasaanmu di saat setelah engkau kawin dengan baginda Nabi Muhammad? Bagaimana zokmu atau perasaanmu pada saat setelah engkau kawin dengan Nabi Muhammad? Apakah bahagia? Apakah senang? Apa dijawab oleh Sayyidatina Khadijah? Semenjak aku kawin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu aku tidak pernah, semenjak kawin itu aku tidak pernah memikirkan tentang kebahagiaan aku. Tidak pernah aku memikirkan untuk kesenangan diriku. Yang kupikirkan hanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad senang, aku ikut senang. Nabi Muhammad bahagia, aku ikut bahagia. Dan ini Abu Ya Muksin, ana sampai netes banget kapan teringat ucapan-ucapan beliau, apa yang membuat Baba bahagia itu membuat Mama bahagia. Malam-malam juga suka kumpul gitu Abu Ya. Beliau yang menyiapkan makanan, beliau yang nyuci piring, sampai kita ngomong, kita minta maaf dengan kekurangan kita. Apa dibilang? Apa yang membuat Baba bahagia itu bahagianya Mama. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ikhwan doakan nahna, terutama Al-Faqir dan keluarga besar, semoga khazan atau kesedihan ini pasti ada, namun cepat berlalu, bukan dalam artian tidak mengabaikan beliau, tidak. Benar kata Om Kapolres, ayo kita mau gimana lagi ya, kita ke depan yang harus jalanin. Mau hidup lagi juga nggak bisa. Andai bisa hidup, itu beliau, apapun yang bisa kita kasih, tapi inilah pesan moral yang punya istri, ayo jangan pernah kita gores hati beliau, jangan kita sakitin mereka, karena mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Istri kita ini sangat luar biasa, yang sudah sangat membantu, mensupport, jadi jangan pernah kita gores. Ikhwan rahimakumullah, insyaallah ini aja yang bisa Anda sampaikan. Nanti minta kepada UAS Palembang atau Ustaz Thayyib, fa'alaihi tafadhal masykura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sultan sini, duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa min Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa' ahluna nawayna ta'allum ta'alim wa tadhakkur tadhkir wan naf' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tibabi as-salaf ala al-huda wa dilalah ala al-khair ibtiga jalla mardati wa qurbihi wa thawabihi
Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina auladana wa azwajana futuhal arifin wa faqihna fid din wa ihdina ila sawabil jaisil mursalin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh berkah, waktu yang istimewa bainal isya'ain. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang istimewa luar biasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita para habaib asyurafa wal asatidzah al fudala wal hadirun al aizza. Para habaib yang luar biasa hadir pada malam hari ini adalah Habib Muhsin Al-Habashi wal Habib Syauqi Majapahit wal Habib Qasim bin Abdullah Al-Kaf wal Habib Syauqi Al-Kaf wal Habib Alawi bin Isa As-Saggaf wal Habib Ahmad Al-Kaf Habib Ahmad Ndung wal Habib Idrus Rafiq bin Syihabuddin dan semua habaib yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semua habaib kita, para asatidzah kita diberikan panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Terkhusus teristimewa guru kita bersama Sayyidul Habib Ama bin Syihab. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat afiat. Allah berikan panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kebaikan, kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua jajaran kepemerintahan dan aparatur pemerintah hadir bersama kita, yakni Bapak Kapolres Tabes, ini Bapak Haryo Sugihantoro, Kombes Pol Bapak Haryo Sugihantoro SI MH, ngapalnya lama ini, Masya Allah. Dan juga hadir bersama kita Bapak Ratu Dewa, tokoh masyarakat, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ada juga Al-Habib Ali Karol Al-Haddad, Masya Allah, beliau baru pulang dari umrah. Masya Allah, luar biasa semuanya, yang di dalam, yang di tengah, yang di luar, ini luar biasa. Ini kita tahu seperti yang disampaikan oleh Habib Ahmad Syahab tadi, luar biasa. Ini para habaib, para asatiz, ini banyak majelis malam ini, namun ditinggalkan majelisnya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Ini luar biasa. Dan kita datang semua ke sini, Habib Ahmad, kami datang, seharusnya kami yang menyambut, seharusnya kami yang membawakan makanan, seharusnya kami yang memberikan segalanya. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'bar, beri makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yushilhum, karena mereka sedang tertimpa musibah. Namun kami tidak membawa apa-apa, kami membawa ucapan yang lembut, kami membawa doa, kami membawa bacaan Al-Quran, mudah-mudahan menguatkan, mudah-mudahan memberikan kebahagiaan, mudah-mudahan terus memberikan istiqamah, karena orang perlu dikuatkan. Karena ayat dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa ada dua orang yang saling mengingatkan. Itulah pentingnya. Habib sudah sering memberikan ceramah, namun ketika tertimpa musibah, terkadang ayat hilang, hadis pun melayang, maka ada orang yang mengingatkan di sampingnya, ada orang yang menasihatinya. Saat Nabi SAW melewati seorang perempuan yang menangis luar biasa di depan kuburan, apa kata Nabi? Ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Apa kata perempuan itu? Pergilah ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati, pergi kau dariku karena kau tidak merasakan apa yang kurasakan saat ini. Setelah Nabi pergi, datang sahabat yang mengabarkan, kenapa, tahukah engkau siapa yang kau usir tadi? Apa kata dia? Tidak tahu, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika dia pun bangkit mencari mana rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang meminta maaf. Apa kata Nabi? As-sabru inda sabratawatil ula, sabar itu saat pukulan pertama memang berat, semua bisa berbohong,
tapi ada satu yang tidak bisa berbohong, itulah air mata. Maka beliau menceritakan kebaikan almarhumah yang luar biasa, Hubabah Nur bin Muhsin As-Segaf. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya, ditinggikan derajatnya, ditempatkan di taman surga, dikumpulkan bersama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini luar biasa. Kita datang pada malam hari ini untuk menghibur, kita datang malam hari ini untuk menyenangkan hati Habib Ahmad sekeluarga besar, karena mereka sedang tertimpa musibah. Itulah kita datang untuk menyempurnakan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Maka dalam Islam ada namanya takziah, ada namanya tahniah. Tahniah ikut bahagia, ikut senang dan gembira. Ada juga takziah. Maka luar biasa, orang yang benar-benar iman mantap di hatinya, dia akan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ketika melihat orang lain sedih, dia pun ikut bersedih. Jangan sebaliknya, na'udzubillah, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau ada orang bahagia, dia bersedih. Kalau orang mendapatkan kebaikan, dia senang, na'udzubillah. Itu ciri orang munafik di hatinya. Maka kita datang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Habib Ahmad. Luar biasa. Beliau memiliki anak kecil, dan kita rasakan. Saya pribadi punya anak pertama umur 7 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga umur 1 tahun. Luar biasa. Begitu peran istri kita di rumah, Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, amin ya Rabbal alamin. Maka orang yang mulia itu orang yang memuliakan istrinya, yang memuliakan perempuan. Ma'akraman nisa'ilal karim. Orang yang memuliakan perempuan dialah orang mulia. Ma'ahanahuna ilal laim. Orang yang menghinakan perempuan, menghinakan istrinya, merendahkan istrinya, maka dia sesungguhnya orang hina. Walaupun mulia di hadapan orang, walaupun hebat di hadapan manusia, tapi istrinya tidak memuliakan istrinya, sesungguhnya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatannya, apapun kuasanya, apapun titelnya, kalau tidak memuliakan istrinya, maka dia sesungguhnya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan Habib Ahmad luar biasa menyayangi istrinya, luar biasa. Dan istrinya pun Masya Allah, kita tahu istrinya luar biasa, tidak ada kebencian di hatinya. Itu bukti bahwa hatinya bersih dari segala keburukan. Di hari kiamat dia akan selamat, bukan mereka yang banyak amal, tapi mereka yang bersih hatinya. Masya Allah. Maka ini luar biasa. Kenapa Al-Bakir bisa mengatakan bahwa Hubabah Nur orang hatinya bersih? Karena disampaikan oleh Habib Ahmad tadi, tidak pernah keluar dari lisannya sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, cacian, hinaan, makian, sumpah serapah, tidak pernah keluar dari lisannya. Maka itu menunjukkan hatinya. Kullu ina'in bima fihi yundahu. Setiap wadah itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau bersih, kalau putih, kalau suci, maka keluar pula yang bersih-bersih. Maka ini pelajaran untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, amin ya Rabbal alamin. Ini yang pertama, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga besar. Yang kedua, kita datang bersama pada malam hari ini untuk memberikan hadiah terindah. Apa hadiah terindah itu? Inilah Quran, inilah doa yang kita berikan untuk almarhumah. Ini menjadi kebahagiaan luar biasa. Mal mayyit kal gharikil, mayat orang meninggal itu seperti orang tenggelam di laut lepas. Masya Allah, bagaimana keadaannya? Susah payah meminta bantuan. Maka yang dibutuhkan saat itu adalah doa. Yang ditunggu adalah doa dari siapa? Min ab, dari ayahnya, au atau dari ibunya, au akh atau dari saudara-saudaranya. Maka luar biasa kalau dapat doa itu, au sadiq atau dari teman-temannya, dapat doa dari mereka. Apa kata mereka? Hadza yang kalian kirimkan khair minad dunya wa ma fiha, lebih indah, lebih mewah, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Sekarang bagaimana kalau kita diberi tanah? Bagaimana kalau kita diberi rumah? Bangga luar biasa. Begitulah keadaan kalau kita diberi dunia dan seisinya, dihadapkan kepada kita, gembiranya luar biasa. Mudah-mudahan almarhumah gembira bahagia pada malam hari ini, amin ya Rabbal alamin. Hadiah terindah, maka ini luar biasa. Ada sedekah, Masya Allah, sedekah terbaik. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Ummi Matat, ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbakti kepada ibuku ya Rasulullah? Ya. Apa kata Nabi? Bersedekahlah atas nama ibumu. Kemudian ayu sadaqatu afdal, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Sakyul ma, kasih minum.
karena di saat itu kondisi di sana sangat membutuhkan air minum. Masya Allah, begitulah. Maka ketika membelikan sumur untuk diwakafkan, maka itu menjadi amal jariah. Maka luar biasa malam hari ini kita dijamu luar biasa oleh keluarga. Mudah-mudahan pahalanya dihantarkan, disetorkan, diberikan kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini yang termasuk yang terpenting, kita datang untuk mengambil pelajaran. Udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Wa kafu an masawihim, dan tutupi segala keburukannya. Yang baik tunjukkan, yang baik sebutkan. Maka sudah banyak disebutkan oleh Habib Ahmad tadi. Ini jadi contoh untuk saya dan kita semua. Masya Allah, orang baik, istri yang baik dipasangkan dengan suami yang baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Suami istri yang baik maka berpasangan dengan suami yang baik. Masya Allah, maka inilah gambaran sempurna luar biasa. Istrinya salehah, suaminya saleh, maka di belakang suami yang hebat ternyata ada istri yang kuat. Maka dengan doa-doanya, dengan perhatiannya, Masya Allah, ini kita doakan mudah-mudahan Habib Ahmad selalu dikuatkan oleh Allah. Menangis beliau, saya berapa kali beliau saat telepon saya menangis beliau. Masya Allah, kita tahu maka ada satu yang tidak bisa disembunyikan. Betul kata beliau, beliau tidak menangisi kepergian almarhumah, tapi beliau teringat dengan kebaikannya. Laisal hajar yu'allimuni walakin jamalu dzikrayat yahuzu qalbi. Kesedihan, goncangan hati bukan karena kepergian dia yang menyakitiku, tapi karena kebaikan, kenangan saat bersamanya. Apalagi beliau tinggal di rumahnya, tiap hari bersamanya, bertemu dengan dia yang mengurus semuanya. Wajar kalau menangis luar biasa. Jangankan beliau, baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi saat meninggal putranya Ibrahim, anak dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, menangis Nabi Muhammad. Amaratita ya Rasulullah, apakah kau tidak ridho ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi? Ini air mata, bukan aku tidak ridho atas ketetapan Allah, tapi karena ini air mata sayang. Ketika sahabat Nabi meninggal, Utsman bin Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, beliau menangis di pangkuan Nabi SAW, menetes air mata Nabi sampai ke pipi Nabi, sampai ke jenggot Nabi. Nabi Muhammad SAW menangis. Masya Allah, bukan berarti tidak ridha. Menangis ini adalah kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Mulut bisa tersenyum, mungkin badan bisa ceria, namun air mata tidak bisa. Maka luar biasa ketika suaminya ridha. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, ketika seorang perempuan meninggal dan suaminya ridha, akhadatil jannah, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal. Maka luar biasa. Maka ini pelajaran banyak yang Al-Bagir ambil dari beliau, Masya Allah. Maka kita datang setidaknya membawa kesejukan, setetes embun yang kita bawa di tengah padang pasir yang gersang. Beliau luar biasa, beliau menguatkan diri. Namun kita tahu begitu hati tersakit, hati itu pecah, maka sulit orang bisa menambalnya. Maka kita datang setidaknya mengurangi apa yang beliau rasakan, kesedihan, mungkin kegundahan. Tenanglah, karena semua pasti akan berlalu. Semua kita tinggal menunggu jadwal kita. Beliau duluan, tinggal kita yang akan menunggu di belakangnya. Maka luar biasa. Pertama, musibah itu bisa menghapuskan dosa.